हम विनल प्रकाश है, गॉल्टन तामुआ में रहता है और सबको रेडियो फीजी 2 सुने, सबको लाइक करे। रेडियो फीजी 2 देश की धड़कन। Ni sambole binaka sei kongona Vakaleleka ni nonda itukutuku ena mbonge ni ndai. E walu na leni buno era mai lubu ena lomani tolu na madha o saoti kakawa isarkina na nonda iliu ni mata ni tu. Ena nona bostiko ena programo na nonda Prime Minister tukuna na iliu ni nonda mata ni tu borengi mbai ni marama na nona baka mamasu weekenda na itumbutumbu kena ndauni vei susu ena buku nonra enrabi na ngone na ngau na era sisili tiukina. Tukuna tambani abisa ni nabanga tatalunga na nonra tu enrabi. Pambibia na kena te buta kini kuona na nrabada ndangi madha untua na ngoni buli. Mai na walu era mai lubongo e na tolu na madha o saoti e 5 era ngoni buli. Tiko na ngono na tolu sanga bulu kandona i wili ni lubu ni bakato batani kena 2 sanga bulu 5 e na ngono batongo e na mbaki saoti. Sa tege bu me bakabuli ang kana nora daw umbiuti tiko sa na daw buli taki na nora bali la na matin weisto en erbali seni. Ni boli taki tukuna na ministry ni be bakatoro di taki na be korle lebu ni sada tiko na kana muri na lawan ni boli taki na be matambosi ni koro ke di sara na be CVT tukuna Pramila Kumar ni kilande bakina rendre stabiti ko na ngonongo yendondonu merna muri lawa wambimbi be rerbaroti meratoke na be buno e baro takana matin tu mer boli taki kina. Sa barota na mata bilo ele bubua indona italtala ka kiel kasimita ken indona kisini kudu mena soma na isau ni non ngoli mai na ibaga nindina kerto na daun dingo pa na belewai ni wati nona sang ni tiko na belewai na mataka ni kuwa o Ravines Chand e kila kasimita ki ni akudu pa indona ngoni bulemba kitini kalima kaleo ni nona isongo lotu mai lubulu ne berel yamba kisawati na tangana yamba kitolu sunga bulkawanongo embeita kena tolu na dal ni kudu dona dal ni beba sengai kenan dona dal ni beba tarai esuliana non loen dona ribote ne buni wai ka barita kini otangani ungo e durti ko na val ni bola ka sang ni ramena ti ko na bele wai ni kwa sa boroto turan le wame na somo Chand e banan rawono senga bulu kalima nan dola ena loma ngani tolu na singa sana te bu mena rongo dina nona kisi ne kabitu ni Disemba. Kena gitu na dhuru boleh wena nonton matiti mile avito Jerry tuaya nang gitu talitiko na sotsota ni Fiji Bita Mari Sevens ni otipi naka vitu na embaki o tuaya na liu taratiko na non tim ni Barbarians ka na lewena tiko so na dhuru boleh wena nonton matiti mile avito to na bako ko yang obatiko na tim ni Barbarians ani mate ni ngau na bukilulu so na other tiki ni timi ongoy o kakino kameli rasaku ciuta waningolo anasanggar ni balu kena flanka ni timi ni suba otani ala senrungu tonaga ibeto mani maluti ko bati morabo bo ke pio tuai timni Barbarians sa tombot ken timni Police Blue ya madia ken timni navia Gladiators mai da bakeri na nonda Vakaleleka ni nonda itukutuku na kani kuri rauni na ronga de nambula FM ken Radio Fiji 1 ni baga de pinaka. Natango merea maramani waya manatu ya sawa au wetiki tukutunde nandi ya ndo marata kana baronga na Radio Fiji 1. Radio Fiji 1 nandomo ibiti.